جاری ام بردوام دکن دکتر چاتای بالجی پسپوری اولهیج انقره میوانی منه سلاف بوده بریز بالجی نها یکمین جوینا ملی güvenlik kurulu civata asayişa netevî ya Türkiye gelu em dikarin bêjin ku forum sistema encümenê gorayên berê du guhertin têde hebe ti çawa dinirxînê ev kabîneya nû û civîna yekem ferm. Evet, aslında بله پشتی هل بجارتنه کابینه که نویا دستلات چه بو دما عمله دنرن ام چاوره گوارتنه سیاست که جدی ناکن دا آسته کی جور دا لی دهن ریو ری بازان دا تایبت دوار سیاست عراق و سوریه ده لسروان مجاران دبکو هن گوهرتنین ربازان بین کرن لوان دوران تایبت دو کسین کلیل هنه یک حاکان فیدانه که بو وزیر در و یک دیجی ابراهیم کالن بو سروک میته از باور دکم ده باندورا که وان مزن هبه گلو بوان هر دو کسان کو کلیلن de guhertine ki çava bibe. Ez dibêjim zêdetir de rêyên dîplomasiye bên bikaranîn her wa hevdîtinên dîplomasî bibin mekanîzmayên dîplomasî çalak bibin û em dikarin çaverê proseyekî wiha bikin. Hûn jî dizanin li derdorên Tirkiye gelekê bûyer hene û rola Hakan Fidan'ye seroke mittiye beri o her vuha İbrahim Kalınca şevirmende evlekari bun nahabuya seroke mitte role van hebu dedeman nu da cazibejim de rola van her du kesan derke ve peş o demjaren Suriye ve Irak'da her vuha لسر شر Ukrayna ve Rusya'yı da o hen krizin din ve Karabağ'ı de rola wan hebe zedetir rebazin diplomasiye derkevin peş emkarın çavere siyaseteki uha bikin. Yani birez balcem dikarin bejingu siyaseta serbaziya aktif dekho bugharine çareserin prizgrekan briya diplomasiye bibin. من به تمامی ور نگرد باور دکم و اف پرسی گلو de rebazın serbazı anji rebazın diplomasi pırsa ve bavar dikim liser ve bu. Beli. Teşekkür ederim. Spas. Evet ben de من جی آماجه بوی کرد و تبل وی گوتن ادمن حتی نها پرسا اولکاریا ترکیه زیدتر رین سربازی دهاتن بجارتن و اف نچاری بو جبرکو سالا 2016 و لباکور سوریه هبونا YPG و کارن وان چالاکین وان لوی دره زیده بون و ترکیه جی باوه که آسایی زیده تر هلوستکی سربازی تندی بجارت هر وال عراق جی هن اپراسیوناتن کرن و اپراسیونن پنچه لوی دره جی بجارده سربازی درکت پیش لی نها دروشا نهاده هم لسوریه و هم جل عراق ترکیه دوار استراتژیا سربازی دا آرمانجن کو دانی بون گیشتی وان آرمانجان تایبتله باکور سوریه ادی YPG هاتیه سینوردار کرن دیسا لعراق جی چالاکین PKK جی هادنا سینوردار کرن
پشتوانی عراق و ارمه کردستان جه دوی وارده هاتیه سینوردار کرن از دبیجم پشتی وی پروسه پیواجوی ترکیه زیده تر دل سری لرین دیپلوماسی و سیاسی بده لی دیسا جی ده رین سربازی بمینن یعنی وک یدک کی ده بمینن ev gavek peştir de siyasi hebben. بله دکتر چاتایا مرن سر مجاران ناتوشی یعنی پیشوی کابینه یانو دناف بینا ترکیه و ناتو ده هن آلوزی هبون پرسکریک هبون مثلا سویدی جی دناف ده اندامیتیا سویدی ده ناتو ده گلو دوی دمانو ده تو چی چاوری دکن؟ aslında belirtmeye çalıştım. Vek min amaja pekir reyin diplomasi de kabine nu da derkevin peş. Yek jivan jî endamtiya Türkiye ya NATO'ya yani peyvendiyên Türkiye ve NATO'ya. Türkiye ji serî ve ji bo endamtiya Swêdê helwestekê xwe zelal hebû. Daxwazin Türkiye ji Swêdê hebû. Ev ji sînordarkirina PKK, YPG û radestkirina endamên PKK bû. Her wiha sînordarkirina karên wan yan dawîkirina karê wan li Swêdê bû. Li ser vê jî ez bêjim dê karên dîplomasî berdewam bin. Aliyekî din jî ew krîzên ku NATO tê de cih digire yek ji wan jî şerê Ukrayna û Rusyayê û vê dawî jî ev bûyerên ku li Kosovê rû didin li wê derê jî Tirkiye demên dawî yekîneyekî komandoya şandiye wê derê di çarçoveya erkên NATOyê de ez dibêjim di dema nû de peywendiyên Tirkiye û NATOyê dê pêş bikevin pêşbîniya min ev e ew karên ku di çerçoveya NATOyê de tên kir taybet karên dîplomasî dibin siyasî dibin dê bibe parçeyeke girîng van karan taybet di şerê Rusya Ukraynayê de û her wiha li krîza Kosovê jî di mijara Swêdê de jî wek endamtiya Swêdê jî ez bêjim Tirkiye ji paş de gav naveje ew li ser daxwazên xwe rij de dixwaze daxwazên wan ê ewlekariyê cîbî bibin wê demê dê proseyê erê bike. Birêz balcı sekreterê giştiyê NATO Stoltenbergî li Tirkiye bû. Stoltenbergî bu xwe diyar dike ku Swêd xalên mekanîzmeya li gel Tirkiye bicî kirine. Antony Blinken jî ev tişt got. Joe Biden jî dest nîşan kir ku endamîtiya Swêdê di NATO de xalek sereke ye. Yani Tirkiye'de wisa bike ku ji wan revêjê nav Swêdê bicî nekiriye û wê aliyekî li dijî van hemû mekanîzmeyên NATO raweste çawa dibîne? Evet, aslında bahsettiğim gibi yani Hata niha proseye endamtiya Swêd bo NATOyê derenketina vê proseyê pirsgirêkên ciddî jî hebû yek ji wan jî ev bû ku daxwazên Tirkiyê bawayekê zelal nehatine cîbicî kirin. Her çend Swêd û welatên dî dibêjin mercên ku hatine danîn cîbicî kirine û di wê warê de pirsgirêk nemane jî her çend wiha bêjin jî Tirkiye dibêje bawayeke kirdarî di rastiyê de nehatine cîbicî kirin ji ber ku di destê wan de belge hene delîl hene ku ew cîbicî nebûne ji ber vê Tirkiye ji bo dilgiraniyên xwe yên ewlekariyê dibêjin ev cîbicî nebûye
جبر وی یکی لسر هلوست آخوادا بردوامه کنگ سوید اف داخوازن روا و مافدارین ترکیه تایبت دوارن اولکاریه ده دما او همو باوه که کرداری جی بی جی کرن و دمه دوان مرجان دا ترکیه دکاره ره چاره سریه که برک بخه Spasiyatet kem Doktor Çağatay Balcı, Psporê Navdewletî ji Anqereyê gelme.